Arestado el un alegaw drug queen alina barangay Recodo alas 6 ayer aga. Base na report ni Policing Inspector Karib Muharam na news team. Taman foot patrol na lugar del Purok 3A barangay de Recodo. LD la tropa. Cuando puede pija, el presencia de este undudoso mujer, nombrado como si Siti Hana Asilin, 46 el edad, residente del mencionado lugar. Y cuando verifica, ilegal el uno del matarda target del PIDEA, que tiene warrant of arrest na kaso del droga del mas temprano pa. Asigun kun Muharam, un coincidental arrest el resulta del di la operasyon. Siendo sila ta-admiti, bien manada pa siyempre mga drug personalities el talina di la AOR este tiempo. It matched doon sa warrant of arrest covered against her for 9165 violations of Dangerous Drug Act, Section 5 and 11. Ta solicita ahora el Ayala Police Station kung mga identified purok leader para asepasa un lista del mga drug personalities kanila. En connection niya también na kampanya del incoming President Rodrigo Duterte. Asigun pa kunele, eleta suwiri para man-surrender ya estos mga persona para hindi ka target del di la operasyon. Y mas malo, posible el muri pa si el imbesti pa kanila. Ito yung mga previous case na ginawa ng counterparts natin, yung PIDEA, ay may kaso din po siya doon at itong warrant na to covered doon sa kanila. So yun, nakuha natin siya doon sa daan. Posible el man commit ya este día kung asilin na Zamboanga City Reformatory Center. Takrel otoridad, que tiene pa siyempre kwantos mga persona el takundusi grande negosyo de droga alina Recodo. Pero asigun kanila, hindi sila deskansa, asilagas kung estos mga persona. Albert Luna, Dateline Zamboanga.